Smiles Caravan, and of course we have the CEO, the founder, Mr. Kabugi. How are you doing? I'm okay, man. I'm happy. I don't know. Yani niko fiti, nasikia fiti, na enjoy. Shukran sana. Yeah. Imekuwa amazing. Watu wamekam support and full house. Mpaka watu wamekosa viti. True. Wasi wamekam through. Hajakosa viti though. Watu wameketi hadi juu. Wenye wameketi nje ni sababu walikuwa wanatafuta vitu za vendors. But it was a dope one. Thank you very much for coming through. You two guys wazee. Pia nyinyi kutoka hapa hivi na kupiga interview is a big one. Hadi na sound kama level. It's a very big deal. Yeah, you guys coming here and doing everything. Kila msemo mwenye ananirecord hapa mjua ako na tag kwa mkono. They got a ticket. Pia nyinyi mko fit. Yeah. Maybe Kabugi to make it how has it taken you to arrange all these? Ukiangalia the show na wale wote wenye kwa the cast wenye kuja kusupport us. It has taken me the whole world. As in imekuwa ngori. It's been a very long time dream, but finally imekam. Did you expect it to hivyo venye imekuwa? I did. I'm one person who really believes in myself. Yeah, so nikiamonga nafanya kitu mimi hufanya. You seem so tired kabisa. Mbaya. Like kama nimeisha hata nasikia kulala huko nyuma. Usilale tafadhali. Niko sawa. Unajua watu believe kuwa Kenyans are not supportive, but today it has imeonyesha kuwa Kenyans are so supportive. Kuna Kenyans na kuna washikadau. Washikadau wamenisikia dau langu proper. Yeah. Okay, na maybe Kabugi venye show ya leo imekuwa venye ulikuwa una expect ama imekusurprise? Sure one, I've been surprised. I didn't really expect I'll sell out that early. Sikuona ikikam that early. Yeah. But I knew people were gonna be happy. I knew people were gonna enjoy. I knew people were gonna be sad. I knew people were gonna be, as in I've done everything around what I do. Yeah. Kuna wasome jam, skit flani. I expected most of the things I've seen here today. Yeah. Okay. And what really inspired you to start Smiles Caravan? The goal is to make everyone smile. Okay. As in sijachoka, nimewabamba kwa mitandao nini. Yeah. I now want to start going in. I want to go niko sure the next time nitaenda place tofauti nifanye Smiles Caravan nitapata msanii mpya. You'll realize I had very new artists on stage. Ni wachache sana wamekuwa sura zenye nyinyi uona. Yeah, so the goal is also to bring someone from down. Yeah. Of course the show has been amazing. What has been your highlight for tonight? The first time I saw the crowd. Man, tulikuwa tumejaza Nairobi cinema chini na juu. Yeah. How long has it taken you to plan all these the skits? It's been a dream. All the skits. I'm creative. I can brag about that. Not creative ati niko mfani. Obviously kuna azibambi wase, but my mind creates very fast. As inaweza toka hapa na nifanye show kesho. Yeah. And maybe what are you looking for? Now the show, what are you looking for? Kabugi is still Kabugi. A bigger brand, a bigger guy, someone who's gonna do this more and more. Yeah. Okay, should we expect now another season of Smiles and Caravan? You should expect Smiles Caravan inakuja, coming to your town closer to you. Tunatembea most probably hata hii mwaka. Yeah, we're gonna be visiting a town closer to you. Na mnunue tickets mapema juu zinaisha. Yeah. Just maybe to tell someone who is watching you, imekuwaje pull out all this? Wajua watu wanaweza dhani tu imekuwa hivi tu, tuliona umepost sold out na imekuwa vile. Imekuwa ni washikadau man. I'll tell you genuinely, imekuwa ni washikadau, imekuwa ni mafans wa Kabugi, imekuwa ni masponsors, imekuwa ni timu yenye kwa karibu na mimi, imekuwa ni girlfriend, ni mama, ni baba. It's been all that man. Yeah. And one word or two kwa wale content creators na celebrities ambao wameweza kufika kwa event yako kusupport. Thank you very much. I didn't really manage to appreciate all of them kwa stage. Yeah. Thank you very much for coming through. When you have such big guys coming to your show, manze wanakama wanajitolea, wana MC, niliona Obina aki-MC. It's a big deal, alright? Big up to vijana baru ngoja inakuanga? Baru. Manze wamenipigia shughuli pia, a good one. Yeah. And we've seen also Cheryl amekusupport sana. Hiyo ni my day one. That one is my day one. Yeah. Just actually appreciate. Shukran sana Mama Sebastian. Cheryl mimi appreciate kila siku tukifanya videos. Like anajua kufanya videos ni appreciation.
TikTok. Hata kesho inafaa shoot. Hakuna kupumzika. No. Kabugi is still the same Kabugi. Yeah. Of course kuna kitu umelani kwa hii show yako. Yeah. What have you learned? Sijaona any negatives. I'm yet to see critics na najua by the time ifika asubuhi nitaziona TikTok or somewhere. But I've learned you can do it. Alright? If you're dreaming was a piga. Whoever is recording ile side uko na YouTube channel iko 1000 subscribers. Piga man. Cloud chase. Piga hadi waseme piga man. Yeah. Na Kabugi kuna ile ngoma ulitoa ya Smiles Caravan na watu wengi wakaweza kuipenda sana na fans wengi wakaweza kuadvise venture into music. What do you think about that? Unaniona kama nini zenyu? Na. I have a good voice but I don't know how to use it. Mimi upiga tu girlfriend yangu simu asubuhi. Okay, and whose idea was that to come up na that song? Ni yako ama ni Mine, my idea. Yeah. It was my idea. Everyone when tumekuwa tukiongea nawe hapa Red Carpet appreciate sana and I've seen your journey. Looking at your journey Kabugi, what are you proud of? Kitu moja tu. I'm proud of the bigger me. I'm proud of Umse man, as in the Kabugi standing here is not the Kabugi was standing here 5 hours ago. Yeah, I'm proud of that guy. Yeah. I'm 2019, so 20, 21, 22, 23, 24. Actually 5 years plus. Yeah. Just to make it short, journey imekuwa fiti, imekuwa milima, mabonde, tunasonga nayo. Yeah. What do you are so tired? Very tired. Message to people who supported you, buy ticket, you want to support you. Washkedau, I hope you smiled today. I hope you keep smiling to my videos. Manze, I hope mjibambe a real one manze. Na kama kuna place unajituma, come through, ijipe. Pia mimi nikijituma yako come through kwa show yangu, si ndio? Nawapenda sana kwa kutokea. Na nikiwa na ingine pia mukuje mubambike. Thank you very much and thank you to you guys as well. Shukran sana. All right. Or to watch the show. I'm gonna be having a link very soon. Video ikitoka nita post link ya kununua, mjibambe nayo online. Yeah. So your next equally. So next most probably the end of this year. Yeah. Mngoje. Okay. Inakuja. It's a caravan man. The reason it's a Smiles Caravan is because caravan inatembea man, inaenda ikiseti Smiles. Some kind. Show umeua bwana. Umeua? Yeah. Nashukuru man. Nashukuru sana. Before we finish up, how many shows are you planning maybe to hosting maybe per year? I don't really have a number, but trust me, you're gonna be seeing a very different Kabugi, a very grown-up Kabugi in the content industry. I really hope I get to do 2 or 3. Yeah. Shukran sana guys. Nice. Thank you. Haya.